سلاف خرخروكن هستو تيفيه بدرسا سيمين ببرنامج تقورك دي سال همبري بما دوی درسی دا ازی بحثا ریتما هلیچه بکم. ریتما هلیچ وکی ریتما کارچیه دول سر چاره. ریتما هلیچ ریتمک عربیه. به ترکی بناوه کرفس، به کردی بناوه کنداو. یعنی جی خلیچ تزانی. ام دست به ریتما خو بکن. ایجاد سری دادی سازه کناکولا ریتمه بکم. کناکول چی بو؟ گاوا ام ریتمه بدوی خو دبیجن و با آوایی که ملودی دست پیدکم. دوم تکا تیک تکا دوم تکا تیک تکا دوم تکا تیک تکا. بنرند جار لدسته خود دم وک کرچی افجی دول سر چاره دوم تکا تیک تکا. ام لسر داربو کایه ببینن. دوم جخو اف بو تک اوه کا لوی ریتمه هنک جدایه جورته دوی هون دسته خود دینن سر چرمه داربوکایه لی ندن تنی دینن دوم تکا دوم تکا دوم تکا لیدانا çaremin jî tik tik dengeke tiz yani dengeke zira ve jbok em wê dengê derxin ez bi destê xwe çepê berê dengê digirim. Binêrin gava şiklekî vekirî lê didim. Lê bi vî şiklî tik ev e. Dum taka tik. Dum taka tik. Devam e ritme. Taka rast cep. Dum taka tik rast cep. Dum taka tik rast cep. سه جورین ریتما هلیچ هنه وک کرچی نها یا دویمین از نشانی و بدم پیشی کناکول دیسا دوما تکا تیک تکا دوما تکا تیک تکا دوما تکا تیک تکا دوما تکا تیک تکا تنه به ما لیزه دکر دناو برا دوم و تاکه دا ما هنه اوجی هیا اوجی دسته چپه از لیدم دو ما تا کا کا اف جخو اف بو تیک راست چپ دو ما تکا تیک تکا دو ما تکا تیک تکا نها ام هاتن یا سیمین اوجی دوم تا کا تیک تکا دوم تا کا تیک تکا دوم تا کا تیک تکا ev hesane dumta katik taka edi hunzanın edum eve tak eve ka eve bdesti çepi u tik eve dumta katik taka dumta katik taka ev her se ez behevra lebdim anha dum taka tik taka duma taka tik taka dumta katik taka. Nek hund karin bilezci lê bidin ev ji bo pratikê ê baştir bibe bo we. Ka em anha binêrin bi stranê çawa tê lê xistin. Dum taka tik taka dum taka tik taka dum taka tik taka. Ev ritmen ku ez nişanî ve didim ya yên du çar dol ser çar hûn dikarin bi müzîken hemû yên dol ser çar lê bidin wek mînakê strana Aynur xwezî dengê min xweş bûna û me bi xwe bi xwe bistira lê şikir Aynur heye.
Êdî hûn hêdî hîn dibin û hêdî hûn dikarin bi stranan bixebitin ku pirsek we, ku daxwazek we hebe li bin vîdyoyê şîrove bikin, binivîsin, ez ê teqez bixwînim. Em hatin dawiya dersê, hêvî dikim dersek baş bû bo we. Baş bixebitin, bala xwe bidin û pir lêzmekin hêdî bi sebir pratîkê bikin li ser darbûkeyê, hûn ê ser bikevin. Hefteya bê em ê dîsa hevdû bibînin, bimînin xeyr û xweşiyê de.